Odigrali smo stvarno jedan odličan meč, bili smo nošeni našom publikom, svaka im čast cijeloj dvorani, napravili su baš dobru atmosferu, pravi ambijent. Žao mi je samo što smo na kraju ispustili ovih 6-7 golova razlike, ili to može odlučivati direktno za prvu ili drugu poziciju ili treću, sad koji ćemo da budemo, ne znam. Ali uglavnom, ne treba sad na to gledati, jednostavno odigrali smo dobar meč, radili smo ono što smo zacrtali. Zadnje 2-3 minute trebamo zaboraviti, ispraviti te greške, jer iskusna smo ekipa, to nam se ne smije dešavati, ali moramo znati da je Leven među 5 najboljih ekipa u Europi, tako da možemo biti zadovoljni, jednostavno čestitam svojim dečkima na borbenosti. Bilo je stvarno fenomenalno i samo da nastavimo ovako dalje. Imamo s ambicije uvijek vrh, tako da vidjet ćemo, evo slažemo se polako. Nadam se da ćemo izgurati to što je zacrtano prvo ili drugo mjesto u skupini i da napadamo Final Four ove godine. Imamo dosta jaku ekipu, ako budemo ovako igrali, budemo se držali, budemo disciplinovani, jednostavno možemo da pobjedimo svakoga svugdje, tako da vjerujem da možemo da pobjedimo i u Njemačkoj, iako će da bude teško, ali opet vjerujem u moje dečke i jedva čekam sada do sljedeće utakmice.